aliwa itang nung minsan ne po kailangan itamo uling dadala tamo ing pamikhalugod ing kikatamong pamisip karet kikatamong gawa na sana atin tamong pamisan meto uli pong yan nung itamo agawa makalunos tamo po uling mituturo tamo kingalang patugot tuturo na katamo ning Diyos sabi napin nung mituturo tamo kailangan agagawa tala po datanging panahon makalunos tamo uling ating pong sasabyana ating mumuna nga ng ating mumunang mitatawli ating tatawling mumuna anya aluguran na kapatad ing pamaggal sa pantayanan na po sasabyan ing luwat na ning tao keti kailangan po ding kaya katamong balang darandaman diri ng talang biye bang malyaring pakinabang nanala ning balang metong kaya katam nya aluguran na kapatad king kasal pantayanan kaya katamo amipakit ing miyayaliwa kaya katamo ing kabyasnan mi pagkalub karing kaya katamong balang sarili na gamitan taya kaya tang wasto gamitan taya kaya tang gusto ampong panahon amalyaring makinabang tangan na sana sasabihan ning balang metong kaya katamo na ing kabyasnan na makayat yung ni kayayam kailangan pamaagi tayo bayang dakan nya aluguran na kapatad sana po itamongan ni kakapatad king kasal pantayanan king kelang bata na po ning panahon kalupanan ning sasabyanan ning kaya katamong kapatad ing busy alang-alang mo man king simula daring kaya katamong pengari pepakit da na nung makanano lang megtibe king kasal pantayanan na iti makanyan mo naman sana kaya katamo nung lawen tayo po mas may tamo po sana bakit tayo pong kutang uling ing kaya katamo pong kasal pantayanan na iti kimpangatanam tamo po kiti king kasal pantayanan na iti may tamo po nung lawen tamo ka rin kaya katamong pengari bakit ayo pong kutang o anak tapa mo po makarandam tanak yati anak tapa mo pong musmus tutukida nakatamo rin kaya katang pengari kiti so nung makanano la katapatan kanita nung 100% po yung katapatan da rin kaya katamong pengari kanita sabi napin yung kaya katang kapatad hanggang apit na taya mo maigit kaya tang kapit na bring sabyan yung kaya katamo pong pamagaral na kailangan patutuanan tayo niya po uli pong itamong yaning panahon tangin ni nung minsan miyayaliwata na po estado king kabilyan anyan yung minsan sabi ko king kanakong sarili sasabyan nyo pin nung pong parapareho tamong makwalta ne po masakit mo rin bakit tayo pong kutang siyempre po wala nang bisang magbaba ne po marapareho tanang makwalta yung agyo ng brother ko agyo ko naman pero anong ating pong kalulo normal mo is nung ating kang kainan mababa ka ne po pero makanyan man po ing pamagaral tuturo na kaya katam yako po palagi kung sasabihan king sarili ko nung waman na karenin lalo na po karening supling ko nung may pagkalubanan ko mang kabyasnan sabi ko tuturo ko nung may pagkalubanan ko mang nanumang biyaya abinyan na kay kayo ning Diyos palagi ko pong sasabihan karela eyo pagmaragol ating kababan yan dalan nyo uling ang gampong yan penilas mo yan ing kabyasnan tamo keti panilas mo king saglit na pinandit ing tao mawala po ing kabyasnana potang ing Diyos sakakit na keka ing magpalalo ka, so sobra ka. Pututa na ka naman. Kalupa na po yung sinabi na kaya katamo ning banal Espiritu, ikayunapin nga na ring magdalang, ikayunapin ding sanga magdalang bunga. Malinoya po. Sangatana pong makatalakad, tanaman-tana pong makayatyu, king lilim na po ning, lele na po ning sibol, amalyaring papamungan tala ring kaya katamong balang sarili
ketang mayap. Uling malino sa sabyana, nung etamo magdalang bunga, makutod at makutod tamo po. Bakit? Nukar niya po yung bungang amanwana. Nukar niya po yung bungang sasabyana. Yung taong magaral, oreni po. Potang yung taong magaral kailangan mabibiyasaya. Maging ketang kayang pamangamano, amalyaring sabyana. Ipalwal na king kayang pasbulan. Nanula po ring dandamana ning makirandam. Sana reta pong kayapan. Na sana ay malyaring masugat a kapanandaman ing makirandam keka. Na sana ay masugat kapanandaman ing taong makayatsu amanyawad ke. Ito po itamo magaral takyan. Magpakabiyasa tamo po. Sabi na ing banal, pili na kayo na mapili kayo po. Anyane po kabayat. Eya mo po ngeni ing sipagan hanggang mitatalakad tamo. Hanggang at siyang makapatong ing obra karing kikatamong balikat pagobran tayo. Yan na po sinabi kikatamo. Datang maning panahon tumwatamo. Pota pong matwata na. Ngani po pansamantala mo po kikatamo ing sikanan. Potang miras itang edad tamo yatana po agaway ng tikaniting bagi. Hanggang kitana kamong bale. Manalangin ka. Mipagkalugpo. Uling dala na po ni tangkay nananing kang katawan. Pero, abang masigan ka, lalawot ka. Lalawot ka. Palantikan na at palantikan ning kakatamong Ginoo. Uling itang sikanan at inyang angganan. Anya sana po kaluguran na kapatad, ding bagay kaya katamong daranasan, king kaya katamong biye, pagsubok, mabayat, nanuman po yan. Yung palagi ko pong sasabihan, ipa sa Diyos, tamo yan. I-share tamo. Nung nanuman pong maging resulta, i-share tamo, ibahagi tamo mo rin karing kapatad, na malyaring makapayo kaya katamo, na malyaring miye pang tibayan. Nang minsan po tapong datang niya yung metong asubok kaya katamo, pagmalunan tamo nung minsan. Pagmalunanan ng tao, yung kabilyan tamo. Pero nung minsan, nung itapat may kaya kang sarili nga na, adwan may kaya kang buri kayo. Gawan tamo itang marapat agawa na ng tao. Yung Diyos po ay matugtod. Yung Diyos ay maimot. Once naikit na po kaya katamo, tamong manyawad. Yung Diyos, yung adwan tamo ipagkalub na, king saglit na pinandit o king bane-bane. Uli pong yan, itamo kaluguran na katamo po ng Diyos. Yung Diyos, iya ing manibala kay katamo. Yung Diyos, iya ing kay katamong kayabe, king nanumang problema, king nanumang pagkakataon. Yung Diyos po, palagi tayang kayabe. Yung Diyos, palagi tayang awsan. Anya, sana po, pamagaral, ding bagay kaya katamo pong malyaring dandaman, ding kaya katamo pong pakirandaman, king kaya katamong pangatipo ng tiganiti, na sana, naking patunggal ditak, mitatarak na po, karing dulang daring kaya katamong puso, na kayabe na po nitang mayap tamong dapat, mayap tamong kapagnasan. Yan po yung kaya katamong pamagaral, amalyaring arandaman tamo po. Pila na mo pong minuto, nirasya yung kaya katamong magyari tampo. Then kaya katamo pong pamisaw-saw pong yan ng aldongay ni 3,837 up. Reni po rin kaya katamong tipunan pamisaw-sawan pong yan ng aldongay ni. At kaya ng aldo pong ngay ni kadwaya pong Domingo. So atin tamo pong kapatad, manaya kanyan kaya katamo, ita pong kaya katamong kapatad, king yatsingalis iste. Wapo, data pong bisang tuki po atang alauna kaya ni tamo po mikit-ikit na po. Uli pong alayatang dalan kita. Okay na po kano, karan tamo mo rin pala dumalan. So,
Kenita mo po Rengketi, kenita mo po mikitigit ken sentro. Pota po nga launa, abi-abi tamo pong munta kaya kang Sister Alice at bataya pong gawan tang metong kami tipon ka rin. At kaya pong tutuging Domingo, kaibat na po ning kaya katamong pamitipon local board po ning Sibol at intamo pong dita malating tipunan o meeting po na po. Keng tutuking Domingo po kasi nga ni sana o neng atin tamo pong lakad. So keng September 16 after na po ning kaya katamong pamanyamba ding local board po Sibol Tagumpena ning Bie ding opisyalis po atin tamo pong local board meeting po. Opo, atin po kasing konsegra ngayon at yun naman ni Brother Rick kay ba na po ning pulong tamo alas 11 atin pong konsegra. So ini po maya pa abak po kaya ko nga ning Diyos malugudya po kaya katang.
po para sa pananahan. Kapagpalang kaming Ginoo, kung at pinabataan na hindi kaming tingin mo pong hanggang pasalam kita, kung pinanalaiti, lapuri na kaming ipa kalaki pong maring naglas kareting dapat mong mangaya pariti nene Korean dapat sambang ikitang pang-espiritu at pang-kareting. Ulutan po'y balang metong kami sinan mesanang siganan ang pong kabesnan banting upayang din tungkulan kapibawal kami banila pong ako at marakalong kapatid. Pimpinante tipon-tipon kami kayong mga kapatid. Banggawan niya po'y metong akatip po ng nokarin. Babila pong pag-aralan dit ang kitang aman. Bang ilang malyaring biyag na yung balang metong di kami. Karing di kaming pamaglakad. Karing kuntunan papuntaharing bulan. Pinubig di kaming panahon. Kini may nagjoin niya doon at ipanus. Tulutan mo buhay pa paglasang pengapon mo karetan at yukek na naman alalang parusa. Makainin man ginuha din ipukya ka o yan po'y mayalaw agle sana tulutan mo sana tanga. Ilawag mo at kami at di mo yung bagyo ayun ang aksidente dano biglang kamatayan at mayalaw pang pagsalbat mo din. May makainin mo niyang ipagpa, karetang alang mapinsalang kalagawa. Kabelasang nila po kamalayan ding aldoming daratan ng yapin po panalingan kaya kaming pamanggalo pabulasan ng mga wani kaya kami kapilan man alakay marapat. Lalong-lalo na po kaya kaming kapatiran ginuwing makainin mo kayang lalo pang patnubayan banting upang kaya kaming mga lagong plano malagong palang kanin kami galat na panahon hindi kami kasalpantayanan kaya pumamigo. Tulutan mo po pa lalong-lalo na hindi kaming pengari at hindi kami kapatid at tungeni natin mang bitbit kapanangdaman kapamilan ng daring hindi kami may payang gamat makainit pong itugtog kaya kami at ibago at hindi payang nanimang buhay kapanangdaman at hindi katawan physical laman na kaya kami makaningan makapulas. Ginoo salamat po ngayon pong mayari ni kaming pamitin po no kanin pa. Tilutan mo'y payapa kaming miraskin. Ngayon pong mayari ni kaming pamitin po. Ipatulutan mo nung makanano kaya sanang payapang miras muli kaya sanang kapayapan nukeman umi. Ginoo po rin kaya kaming karalungan at samo kaya katanggapan mo lang. At tanggapan nineman po kaya ang bendisyon. Ang pong payipalay kaya ang pamanimun. Iya po sang maghari, malibad ngayon nga making wakas. Iya nasa po.